شما من یک مطلبی عرض کنم. Con il suo permesso vorrei dire una cosa. همش مردانه شد جلسه ما. Bebasci. مردانه شد جلسه ما. È tutta maschile la nostra platea. لااقل یکی از خانم‌ها جلسه ما رو لطیف‌تر کنه با حرفای خودش. Almeno qualche donna renda più graziosa il nostro incontro con qualche parola. Grazie. Ah, modaresce. Lei ha parlato della speranza di democratizzazione, lo speriamo tutti per tutto il mondo. Vorrei sapere il ruolo della donna futuro, la situazione, il rispetto, la democratizzazione della donna in Iran, ora e in un momento ancora migliore in futuro. زنان در طول این مدت و خصوص بعد از انقلاب به نظرم در زندگیشون تحولات خوبی ایجاد شده. Secondo me dalla rivoluzione in poi sono accadute molte cose positive per le donne. هرچند هنوز معتقدم به اون جایگاه خودشون و حقوق حقیقی خودشون نرسیدن. Anche se penso che ancora non siano arrivate dove meritano e non abbiano tutti i diritti che competono loro riconosciuti. اما معتقدم که مهمترین عامل برای پیشرفت زنان خود زنان هست. Credo che il maggiore fattore per lo sviluppo delle donne siano le donne stesse. زنان تحصیل کرده و آگاه بیشتر حقوق خودشون رو میشناسن. Donne che hanno studiato e più consapevoli devono aumentare. و توانایی دستیابی به اون جایگاهی که مناسب اون هست پیدا میکنن. E se succederà questo avranno maggiore capacità di arrivare da sole a quel punto, a quel livello di به diritti. طور کلی یکی از دستاوردهای بزرگ دوره اصلاحات تحولی بود که کماً و کیفاً در آموزش عالی ما پیدا شد. Comunque sia uno dei risultati del periodo riformista è stato che c'è stato un grande aumento sia in quantità che in qualità delle donne nel campo, diciamo, scientifico e universitario. کماً از این جهت که وقتی من روی کار آمدم 700,000 دانشجو داشتیم در ایران. Quando io sono diventato presidente della Repubblica avevamo 70.000 studenti universitari. وقتی من ریاست جمهوری ترک کردم 2,300,000 نفر دانشجو داشتیم. Quando io ho lasciato la presidenza della Repubblica avevamo 2.300.000 studenti universitari. رشته‌های تکمیلی دکترا و فوق دکترا چندین برابر شده بود. I corsi completi che contemplano anche il dottorato si sono moltiplicati di diverse volte. اما حادثه مهم در مورد زنان رخ داد. Però un evento importante è stato proprio nell'area delle donne. از حدود 7 سال پیش Da circa 7 anni تعداد قبول شدگان زن در دانشگاه بالای 60% بود. il tasso di crescita, il tasso delle donne accettate all'università è stato superiore al 60%. مدیریت‌های میانی جامعه وقتی من آمدم 3% زنان در اختیار داشتن. Nei campi direzionali, quando io sono diventato presidente, il 3% era composto da donne. وقتی که من ترک می‌کردم 17%. Quando io me ne sono andato è stato il 17%. تعدادی از رؤسای دانشگاه‌های ما خانم‌ها بودن. Un certo numero di rettori di università sono donne da noi. من خودم مدیران زیادی از شرکت‌های بزرگ خانم‌ها بودن تشویق قرار دادم. Io stesso ho confermato la dirigenza femminile di moltissime grandi aziende. برای اولین دفعه 2 خانم را به کابینه خودم بردم و جزو کابینه دولت بودن. Per la prima volta ho portato 2 donne nel gabinetto del mio governo. با رفتن آموزش عالی و مؤسسات فکری به شهرهای مختلف امکان تحصیل خانم‌ها بیشتر فراهم شد. Abbiamo aumentato in modo consistente le risorse a disposizione delle studentesse fuori sede. ولی قبول میکنم که هنوز هم اون چی که
زنان ما شایسته اون هستن، برای رسوندن اونجا فاصله داریم. Però sono d'accordo con voi, le donne nel nostro paese non hanno ancora quello che si meritano. ولی یادتون نره که در همسایگی ما که اتفاقا حکومتش از همپیمانان آمریکاست، زنان هنوز حق رانندگی ندارند، ولی در ایران هم در دولت و هم در مجلس نه تنها حق دارن، خیلی هم مدعی هستن و شرکت. Ma ricordatevi di una cosa quando pensate a questo problema, in un paese vicinissimo a noi, che ha anche ottimi rapporti, anche un accordo con gli Stati Uniti d'America, le donne non hanno ancora il permesso di prendere la patente, e nel nostro paese invece non solo hanno un ruolo attivo in politica e gli è concesso, ma rivendicano anche molto. Posso chiedere quante domande è ancora disponibile ad accettare il Presidente? یک Una. Se la devono contendere due donne. اینجاست. Due donne se la contendono, grazie. سوال کننده اینجاست. Eccola qui. حالا خیلی خوب، این دو تا زنم جواب A tutte e due. Grazie.